Shalom, menjua-jua man banta krina seitun sini kelengi Tuhan ta Yesus Kristus. Jumpa ka kita ibas jambur seitun ta waris sendah endah. Openinga kita megikan kata di bata si jadi pergegeman banta kena seitun mari ras kitar toto. Puji-pujian ras pengatakan bujur i penangkih kaiman bandu o Tuhan di bata Bapa si perkuah. Malam dingin meriah kalau ukur kami gejapkan kelengaten dula pernah erleka empak kami. Ngoi berikan du kesempatan man kami kena seitun. Laku kami banci hadir ras-ras ibas ngorati katandu bas jambur seitun kami. Tuhan kami dagi si petangkas katandu ene kupas pusuk perhatian kami. Maka ngasup kami ngangkesa terlebih pe makai kencah. Jadi sinerangi perdalan kegulung kami. Jadi rema man kami kena seitun. Bagai pe sinambahi kepentar man kami. Ibas ngalakan kerina perbeben keguluhan. Maka kami banci jadi pemenang. Ngerana dagi kamu Bapa sok kami nggo sikap megikan katandu. Ibas gelar Tuhan Yesus kami ertoto. Amin. Seitun sini kelengi Tuhan ta Yesus Kristus. Ibas perjumpaan ta sekelenda kata di bata siman ora tenta. Ibuat ibas bilangan 10 telu ayat si 30 sada. Tapi nina kala si laus ras Kaleb ndai lang gegeh ta la cukup lako merang iya. Kala si ijenge gegehen asa kita seh ijenda pengegenta. Seitun sini kelengi Tuhan ta Yesus Kristus mungkin pernah sibegi moto ibas tentara entah pe prajurit Nina MK lebih baik pulang tanpa nyawa daripada pulang menggadaikan harga diri. Enda nuduhkan maka ibas tentara li je sada komitmen, li je sada pedoman si harus i jemak kala enda maka ibas kaipe ia harus berkomitmen tegas. Ialah pernah mundur ibas komitmen nanari. Ialah pernah lah semangat ibas menjalankan perintah-perintah suweras aturan-aturan silit ibas organisasi enda. Adi sidah ndai ogen tanda de maka ogen tenda situhuna maka sada perintah man Musa maka dibata mindo gelang Musa mindo menkrina suku-suku silit ibas bangsa Israel si 10 kala gelah milih sada pemimpin guna nampati Musa guna ia jadi mata-mata guna menyelidiki keadaan entah pe bangsa silit ibas tanah Kanan si engkau ijanjikan ipadankan Tuhan jadi si kerajaan bangsa Israel. Kopeken ibas perjalanan ibas rencana indah maka krina pengintai-pengintai entah pesi enggo isuruh Musa ndai pilih Musa guna banci memata-matai ingane krinana ia ngeluh krinana ia biar krinana ia lanai bersemangat. Engkai erkite-kiteken ibas ingat ibas kuta si intena si nena si selidikine iani sekala entah pe bangsa Filistin bangsa si tuhu-tuhu ia bestang bagai pe berpengalaman ibas berperang. Maka ninandai pengintai-pengintai ndai
Lang gegeh tak labo cukup lako merang iya kalak si ije gegehen asa kita. Sida ijenda Bapa nandai turun rasnina maka si mengintendai kerinana emkap ia laber hati laber nyali baca tapi ia tuh ia laboli artina semangatna nggo biarin ia ngidah kalak ndade padahal sidah maka bangsa enda pengintai enda isuruh ipilih di bata ibas bangsa entah pe pemimpin entah pe tua-tua krina suku-suku silit ibas bangsa Israel si 12 tapi sada pe ialah bermental baja krina ipakai kena prukurna krina ipakai kena asa pengidah matana saja lanai itahna entah pe lanai gejapna maka dibata enggo mereken kuasa man kalainda enggo mereken gegeh man kalainda enggo mereken talenta man kalainda guna pang ngalakan krina perbeben kegeluhan sidah sendiri pe uga Saul menghadapi bangsa Filistinenda gombang-gombangi bangsa Filistinenda iya itantang bangsa Filistin enda Saul tapi Saul lapang krina bangsa Israel lapang sadanganca si tampil beda emkap Daud silaulik pengalaman na ibas berperang Daud singuda denga iya tapi ia pang tampil melawan Goliat panglima perang bangsa Filistin si memiliki tameng perang ras pelatan perang si mumpuni entah pe si cukup tapi Daud hanya menggunakan ketapel saja entah kalim bawang alu sada batu si buatna ibas lau nari ras pas ipenjal kena kalim bawang nandai maka kena perdempakan Goliat kalak si belin, kalak si merawa, kalak si tutur pengalaman besar perang, rasa mis ampar. Maka ibunuh Goliat, ibunuh Daud iya. Luar biasa, janari kandu gegeh ras kengasupan silit ibas Daud endai. Rehna ibas di bata nari. Rehna ibas Tuhan nari. Pang ia dalankan perintah sebagai rupana. Ia layan biar kita kenliko komitmen harus kepercayaannya maka dibata pasti nemania senina ras turang Bapa nandai setun sini kelengi Tuhan ta Yesus Kristus kita krina setun ibas peradalan kegulunta kita enggoi berikan dibata artinya sada kepercayaan kita enggoi berikan dibata talenta man banta guna kita banci jadi suruh-suruhan dibata guna kita banci mereken entah pesikap dalan simuhuli mandibata guna kita banci nampati turang rasinata sideban tapi kopeken megatin kaleng kita talu reh kenca perbebene reh kenca sila bagi sura-sura ku tengah-tengah kegulunta maka engkau kini teken tape lanai yang teguh nggak usurin kita jungut-jungut kasih reh ku tengah-tengah kegrunta sidah sigejap mkrina kita kan pernembah di bataman banta tapi lang situ nala bagai tapi krinana kita kan kelengate di bata man banta maka ning kami senina rasturang setun sini kelengi Tuhan ta Yesus Kristus mari tetap siandalkan di bata mari kita tetap memiliki kini teken si paguh. Jadi kita pemimpin. Si mimpin, si jadi teladan man kena turang ras seninata si deban. Si pindo gegeh gah dibata si pengasip kita. Haleluya. Mari ras kita toto. Bujur o Tuhan dibata. Ibas kesempatan enda go kami megikan katandu. Kam dage si pepankan katandu enak bas pusu perhatian kami Tuhan dibata. Gelah kami la baliras
pemimpin-pemimpin si mengintai kuta si bakal jadi ingan tading kala Israel. Ia memiliki mental si lemah, labagi serdadu ndai. Adi serdadu ia pangan ia mate benai kesahna asangkan ia ngeluh tapi ia mengingkari janjina sakta margana. Tuhan si masu-masu krina kata singgose man kami. Ibas kelar Tuhan Yesus kami ertoto. Amin. Perpulung sini kelengi Tuhan Yesus Kristus, saya janda perjumpaan ta ibas jambur setunta, jumpa ke kita ibas kesempatan si deban. Tuhan Yesus berkati. Haleluya. Amin.